Bazar thlir tu te chibai ule Mizoram-ah Aam Aadmi Party din tum ani thu tunlai hian social media lama thedar ania hei hi thudik ani reng Engtin bazar chuan kan bo zui ngala mala tu te zinga mi engemaw zat kan biak hnuah Mizoram-ah Aam Aadmi Party hi din tum nge ania kumsang hnih som hnih pathum Mizoram Assembly inthlanah po MLA chuh ve nge an tum don ni in an soi ani Bazarin Mizoram-ah Aam Aadmi Party din tum tu zinga mi te biak na chuan Mizoram-ah Aam Aadmi Party hruai tu tur anin ruat fel thokhat to a tuna hian president tur an lain ruat fel lova obidang tur chu anin ruat fel to thu po an soya district headquarters tina mi le sa an nei to thu an soi bok an soi zel dan chuan Mizoram-ah Aam Aadmi Party din tum na hi nikum kumsang hnih som hnih pakhat atanga lo tran to ni in tuna hian in hmuh khawm na po nei zelin tuna Indiaram state in thlang te awangin ti fel ngai te an la ti fel theilova Mizoram-ah Aam Aadmi Party din ani thu puan chuana hun po an la soi theilova amaro chu rei rial an tum to lo ni in an soi ani hetiang hi social media lama an thu chua chu ania Indiaram-ah Party thang duang ber pol le Delhi an hmun puya Aam Aadmi Party sarkar in rel bolna athat emawanga Indiaram chung mai ni lo khovel ram dang te po ina an fak le an oron Arvind Kejriwal te kai hruai party Aam Aadmi Party po in Mizoram khodung le wang a chian hne hle to a Aam Aadmi Party Mizoram din thuai ani do ne soitam vak ngai lovin Aam Aadmi Party Delhi sarkar that zia le eruk na abau thu te rute an suspena jail bang an zutir baka Aam Aadmi Party Delhi model tha sarkar jingna school ti changthun electric bill free tui bill free damdoi ina in entir na man le damdoi man free lo nei tu te motor khala eizong te le meichia le upazok te tana ham that na sang sang siam sak tu Aam Aadmi Party hian miteril ruwa na thokin politics manga ram siam that thei ani ti thalai teril ruwa atu na sa ema kan oron ber party ani meke Mizoram-ah po Delhi Aam Aadmi Party sarkar in rel bol na tha political system tha ota zoram to chemek tungding turin zofa thalai rualte anin bo sei meka nikum November le December tha bor chawa central lama Aam Aadmi Party hruai tu tele Northeast Region Coordinator tenen in bepopin mai chana nge in muin ti ho na te po nei alo ni to bokani Aam Aadmi Party Mizoram din tur hian malak mek ania vung tak le chak taka kalvut vut cha kom viau ma sela pol thar dina movement kalpui tur kan ni to lo wang le khulam central lama Aam Aadmi Party omsa zom mai tur branch ding tur ang kan ni wangin khulam rem ti na le approval te nga angai bok nen Indiaram state pali panga a tun naya in thlan pui lo om tura Aam Aadmi Party ten seat an chu ve don bok awangin malak vut vut thei ani ri lova an ma ni lampo ngai chan ri an ni chuti rual chuan dik na du ei rulo mirin om thalai le khathiam le ram siam thadu tu mitra inzon khom mek ania central lama kan ho tu te an man vele press meet neya official a Aam Aadmi Party Mizoram indin turin kan lo in peisa diam matulani Mizoram siam tha a tungding le turin Aam Aadmi Party ngat o ti in tunla hian WhatsApp le social media lama an thu chua thedar mek ania YouTube channel te Facebook page te le Instagram account te po an siam ani Beijing Winter Olympics nimina official honta ka chuan Olympics mei cher chitu zinga China chuan India sipai te le China sipai te kumsang hnih som hnia Galwan Valley a anin ti buaina telve sipai chu an tela hei hian India thin ati ura USA chuan India lama atran thu a soi ve ngal vat bok US State Department thu puang tu net price chuan India le China in rina lai din hun chungchang a hian kan din na ngaya kan dinga helai boina hi tharum tel lovin in biak na ne soifel ni se kan du ani
kan soi to thin angin Beijing in an ram then om te ti thin rim tuma ma alak dan hi kan ngai mo na rei to a kan ti dan thin pa nga in kan thian telama kan trang reng boka India ne na kan tho dun na hian kan lading het zel ni ati China hian Beijing Winter Olympics sa mei cher keng tu torchbearer atan India le China sipai te kungsa ni somni June thla a Galwan Valley ladak kho chaklama anin beina telve liampo tuar ve ngei People's Liberation Army PLA Regimental Commander ki fabau chu arwat telve a fabau hi game stores relay a hian ruat ani angin atelve tangei ani hemi chungchang hi India po in nataka soiselin Winter Olympics opening ceremony a hian India ai o palai chu atelve don lo ti alo soito a Ministry of External Affairs tupuang tu Arindam Bakchi chuan Olympics ang hun thleng maya China in politics thila an koi herdu mai hi awan doi thlak tak zeta he thila wang hian China a India palai chuan Beijing Olympics opening le closing function atel don lo ti kapuang ani ati galwan in beina khan India sipai som ni in nunna an chana China lam hi panga thi angin anin soya ma se tun nai khan Australia ramazir chiang tu te chuan hei ai tam dai hi China sipai an thi ni in an soi ve thungani US Senator Marco Rubio chuan China in Beijing 2022 a politicize hi a huang tau thak ma a India sipai lam bun tu zingami mei cher keng tu a arwat hi India thin ti tumna ani chiang ani atia US Senate Foreign Relations Committee member Jim Riggs point China ti dan chu adem thu le US chu India ram tran tu ani zel thu a soibok House Speaker Nancy Pelosi point China sarkar hian China rama mihring dikna chanvo ra be na thleng na salutuk laka a hmaya phi fainan Olympics chu man atum ni a angai thu a soi ve bok China rama Winter Olympic Games nei mek hi ram sang chuan diplomatic boycott nein an ram palai te chu opening ceremony le closing ceremony a an tel lo ani